Ragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Sa dino ti papanam, Daddy. Di nakmanawawagan iti daddy. Tatang ko namlatan. Apay ko ma, katadumat ti kwarta tayo. Saan akas idi nga grigrigat tayo? Basta, diyak kaya't ngawagan lang iti daddy. At gusto mo kasarita kita, isoro mo anak manan. Nukas na, adamanen agpakontrata, tatang. Wen, ni Madam Victorina, agparamid kano iti apartment a paabangan na. O, di adun tumanan ti kwarta tayo. Ay, kat sigurado na ito ba? Ikanak man nga ron iti pag-shopping ko, tatang. Manuti ka sa pula maya. Siyempre, kas iti sigod adaw-dawatal, tatang. Sige. Ikan ka iti kwartam. Gumatang ka matlayan iti suot mo inton kasanga iti gayam ko. Pilyam tay branded. Un, tatang, amok daytan. Siyak pa iti ko nam. Nalaingak ngagpilian niya. Nana Celia! Nana! Anya ti masapul mo, Ma'am Sheena. Ayan ti paborito ka bag. Saan ka di nga imbagak kada kayo adiyo kutkut yan dayjay? Ingkargak mo't iti kabinet mo. No adda ijay, di nakita ko maitay. Biro kam anasayaat. At damat iti silid mo iti nagdalawsak. Papanan ko maday taabag ngay. Da kayo ti mapan mang birok, Nana. Agawaan nyo, tag-shopping ak kita. Ay nawaw, manain. Kaano laang iti nag-shopping ka? Ag-shopping ak, no kaano akayat ko. Kontraktor ni tatang ko. Ado ti kwartami. Anya? Agawaan nyo kit di timang sapul itibag na ipagpabirok ko, Nana. Di kay sumana udita. Umayak pa'y pan maki-istambay, mawi nakaw. Sige laang, Nana Celia. Awan ka di dagiti bus mo? Awan. Ni Sir Albert, ada kliyente a kinasarita na. Ni Ma'am Sheena, napanman na nag-shopping. Uwan gayam, ada dyan nangag ko itay, Nana. Paslabugbog kawan da kayo ni Sheena. Ipagarup na nga men ang mapukpukaw ti paborito na abag, uray adam laang iti silid na. Anya? Diyak man amo iti daya babae. No daduma, diyak maawatan ti ugali na. Sa bagay, bak nang dangamin, Nana. Day tapay ti may saadyak kayat kingkuana. Kontraktor ni tatang kaw ti sang kaibagana. Ay, no saan anak kontraktor ni tatang na, agrigrigat dalat ti aging gaita. Imay matgayam ni Silya mawi anak ko. Uwan tatang, imay nakiis-istorya kanya. Isun sabod niya bugbog kawan ni Sina iti agsapang nga grubrubwata. Uwan ata mapukpukaw kano ti paborito na abag tatang. Ay nawaw, para baglaan. Kasta siguro, nubak nang timay sa atao tatang. Gaputabak nang kasdayin ti ugalyan na. No sana nagkontraktor ni tatang na, agpapada tayo langan niya. Anya nga iti maaramidan tayo no kastamat ti kayat na tatang. Ay, una yan, tikasta. Agtugaw kay Kitdi, tamang idasarak iti kaninyo. Sigurado ang mabisbisin kayon. Tulungan nakman amang isara kadagiti ginatgatang ko, Nana Celia. Daytoy kadila ay... At dapay na bati ijay lugan. Iso ti mapan nyo alaan. Ay nawaw, aga siyang mandayta. Anta ka di parikot? Anya ngay dagita ginagatang mo. Siyempre, gamit ko bado, sapatos, bag, kanalahas. Kano ado ti badum adi mo us-usaran. Tapno masukatanan Ay, sayang ti kwarta no kastalaan. Nalipatan samat a kontraktor ni tatang ko, Nana. Ado ti kwartamian niya. Uray dakkel ti gastusak. Masukatan tulat na Wen Ay, Nana, awanin ti ado asao. Mapanyukit din alaan ti ipapaalak kada kayo. At to yan ti Diyos kan sandwich mo, Ma'am Sheena. Sigurado nyo lang ang amay at titimplayo, Wen, danag mo na aya. Di ka pa'y pumampanaw. Tama nga no adda pa'y ipaalak inton madamdama. Wen, agtugawak lang dito.
Mayat, kastoy titimpla kayat ko. Na? Apay kasta ti panang kita yung kanyak nana, ah? Ah, pudno ka day abalitok ta kwintas mo. Kano pa'y anag isuutak iti peke, nana? Pudno abalitok daytoy. Agraman earring, bracelet ko, balitok matlaang. Ah, Oo, masidag kayo ata igaman nyo. Tapno mapanik na kanyo, apudno dagiti makitkita nyo, nana. talaga nga asinsado kayo. Sipon nagbalin a kontraktor ni tatang mo. Aywan, sa baliitan, nana. Saan tayon nga agkakalevelan niya? Itaman pa di karimwar sina. Awan tilakad ko itatatang. Mayat ti isam mo anagawid, ah. Wana, ta close deal kami kan Madam Victorina. No, kasta? Sikat ti alaan na a kontraktor para iti apartment na. Wana, talong apartment da jay. Dadakkel pa sa basta-basta nga apartment. Nagbayadan? Awan pa i-finalize mi pa lang. Di aduman ang ti kwartam no ko, tatang. Wana anak ko. Saan tangag parikot no kastoy lang? Idi nga yan nakto, ah. Ay nawo. Adda ti bingay mo. Kanayon mo't nga ikan ka iti pag-shopping mo no maalak ti kwartak. Ay, agyaman na klawan tatang. Ay, no, siya kung ti kararagsakan dito'y lubong. Ngamin, kontraktor abak ng ti ama. Urayin nyo man no adda umay ag-deliver, nana. Anya ti umay da i-deliver. Makan, mabisbisinak maminon. Ay nawaw, ada pa'y nabati amakan. Idi kalman pa'y laang dayta. Ibasura yulat nan. Sayang met ano ibasurak. Siya pa'y adu tinabate. Saanin amakan dayta, nana? Anya, Kas na ko nakita yan. Ibasura yu taadda ti ka-order ko akanin tayo. Mala, agdalos kayo iti kusina. Diyak kayat amakita dagiti makan inton madamdama, ha? o sige, nukas tati kunam, isaw ti aramida. Maway! Mawi na kaw! Ada ka kaday! Mabidlang na Silya, umayan! Anya ti masapul yun, nana? Ited ko da ito'y kada kayaw. Ay nawaw, anya day ta, nana? Makanakaw. Naggapuan na, kadagiti among ko ah. Kaidil-deliver laang namin idirabi katibilin ni Madam Sheena, ibasurak ta nagpa-deliver ka no, madam. Nay, sayang mat ano ibasura yu day tanana. Saan sapay mat anabangles? Saan pa'y ata kagagatang ngarod idi kalman? Mutuyon ta kanan minana, sayang mat day ta. Mamigat tayon tatang. Ay nawaw, nagado ang makan. Nangalam iti dahil sa anak ko. Intod ni Nana Celia. Anya, Kaidil-deliver laang kanu dagita amakan idi kalman ti rabi itatang. Masayangan ni Nana Celia iso nga inyeg na. sapay adaw. Wen nga rod tatang. Inalakon at sayang mat. Bak nang ngaminan dagita nga among na iso akasta. Nag-level up da matan. Anya nga tano ag kontraktor ka mat tatang. Ay nawaw, anya kita mok di ta anak ko. Nang rugi din ag kontraktor ni tatang ni Sheena. Bimak nang damatan. From rags to riches ko naman. Awan madjamok no may papan iti kakastabana anak ko. Jak mo ammo tagpatak diri ti balay wano anyaman dita. Ano saklat na natin makapurpur diya. Anyat amo tayo ngay tatang. Amang ano isuday tanti solusyon iti parikot tayo iti kwarta. Yan man natila mapampanunot mo si kamaway. Mga takit din. Makitang danak pa inton madamdama. Nana Celia! Nana! Mabigla ay. Agawaan nyo, daad pa'y lakad ko. Apay ka de, ma'am. Pakibasura man dagitoy. Ay dawaw. Anya manan tain sa ko, madam. Bagkan bado adjakon mausar. Kita akman. Aday tani, Ibasura yung ta saan matrangan ang mausar dagita. Isupay ang maiwarwara dito balay.
Daytoy laang. Wen, day talaang. Diyak kayat makita dagita no agawid ka. Siguraduhin nyo may basura yu dagita. Anya manan dayta na Celia? Gamit ni Sheena. Ay nawaw. Apay nga inyag yu dito balay. Wen ata kayat na nga ibasurak ngam idi kitaag. Mabalin pa'y nga mausar. Sa anak mo nga agar aramat iti kakastoy. Tabakit mutan da tao. Iso nga itid kuratan kang kaa. Ay na. Agiyaman naklaunay na na. Kita nay branded pa iti daduma. Ay nawaw. Adda ti bag, sapatos kan badbado. Wan, mabalin pa'y mga mausar da kita. Ilabakan po na siyam latan ti daduma. Agpakada ak laangan ta adda ni Sir Albert di tabalayda. Amangan kunak no adda ti ipaaramid na dayjay. O sige na. Umay kantulatan no awan ti aramidem. Kano sa anak abisi ta agis istoryata manan. Naimbaglaangan ata umanay kanyak dagiti sapatos kan bado ni Sheena. Agpada kami maggayam iti size. Mawi. Ne, sika maggayam ti sumarsaro no kanyak Sheena. Ay, na yan. Sigamot gayam tinang tedan ni Nana Celia kadagiti impabasura agamit ko. Wen, siyak nga ron. Ay nawaw, apay ngay akas na ti panagkatawa. Ada ka di pari ko? Awan nagyat di. Apay nga ron, akas ta unay ti katawam ngay. Dakas ka di no kayat ko diyag katawa. Anya? Rogyan men ti mga ipatak diri ta apartment nyo, madam. Sanon, Ay nawaw. Apay ngay, madam. ado ti reklamo may papankan ka. Kan kadagiti kasosyom. Ha? Anyat ka sawan, madam. Substandard ka no dagiti materyales nga inusaryo iti balay Nicolas sa ngayong patakdaryo. Uray ni Mayang, isumat lang ti kunana. Ay, kwa... Kay bagbagada kanyak, iso asadan ang matuloy titulagan ta. Katsika, sangwam dagiti linuklokom at tao. madam, saan ko mamatakas ta? Nakapagdesisyon akon. Katsanan ngagbaliw data. Adda nakasarita ka sa bali. Iso pasensya kan. Narigat ti agtanak iti kontraktor akas kan ka. Saan anasaya at tikas di nga inaramid mo, Sheena? Ay nawaw. Ay ti basol ko, Nana. Katawaam kanuma ni Maway. Saan namat namin abagay di insuot na Nana? Isugayam tinang tedam kadagiti gamit ko. Naa, para day talaang katawaam di taaw. Dakas ka di ayati ag katawa, Nana. Nasayaan kasi mangpot kan, tapang. Apay, kwarta manan. Awan lat ibagam no di kwarta. Kwarta mat akanayonen. Apay akas di ti tono ti boses mo anagawid, Sir Albert. Dakkel ti parikot ko ita. Anyat kayat mo asawan, sir? Sana na matuloy titulagan mi kan Madam Victorina. Anya? At nakano kami ti agwarwara sa damag. Oh, Anya adamag, sir? substandard kano ti balay nga naramin mi. Saan lang ka ita? Mati kano pa ti disenyo na. Kinapudno na. Imawag ti dua kliyente kitay kat agrekreklamo na. Anya? Parikot ko itan. Sigurado nga dati agpa-refund. Tsaka mo na niya taramidak. Dumawatak man iti kwarta, Daddy. Sardagan nakman si Kasina. Huh? Ado ti bang panunutak. Isa pang ngaasim ta dinaklangan. Anya? Pamumot siguro ti may papan ka nagita reklamo at kliyente mi. Ngam, Daddy. Awanan ti agaw sa ko. At tinakad ko ita. Di ka manaktak. Pasensyaan mo ni tatang mo. Talaga a problemado dayjay. Kasanuak nga roden ita, Nana. Di maibagaklaan. Kat sorsorwam ti agtipid. No di mo kaya ti agrigat manal. Ang gagay na damag ko. Ada ka mo ti iso ti kontraktor nga among mo silya. Ay wan. Ado ti agrikreklamo a kliyente da. Gidaduma. Refund tikit kidawanda. Anya. Jak amo ka na, sir.
Substandard ka no mati materialis ana aramat kadagiti balay nga inpataderda. Gidaduma, madi ka no ti disindiw na. Anya? Awanan, amang no amin nga urnungda ke magastos dan. No agsublida iti kinapubrida. Awanan ti pagtrabahuak. Ay, barisan ang mapasamak data Narigat, back to zero. Depende no anya ti mapagsasaritaan da. Ngem sapay la kumaata sa anda nga agbak to zero. Ano samday taw ta isula ang matiada. Ay nawaw, katno day tati si datayo idirabi inana. Isula ang matiada. Masapol nga agtipid tayaw no di mo kaya ti agrigat kunak manan. Ay, una yan ti kastoy ang mapaspasamak. Pagadalam dayta, tapno inton sumarunaw, di ka agbalin analastog. Saan nga amin abanag ket ipalastog mo. Tadi mo ammo no anya ti sumaruno ang mapasamak. Tay kunada nga raw, awan ti permanente. Noon niya ngamin tinararamid ni tatang ang. At dati basol ni tatang mo, talinukloko na ti tattaaw. Pagadalan ng matanday dyan. Pagadalan nyo adwa, tinapasamak. Ay, jak lakit di maanusan ti kastoy nana. Di ka man nareklamo dito, Sina. Anyan tulangan ti panunutan dagiti gagayim ko. No kastoy lang tatang. Sapay ipanpanakil ko dagiti kinabak ng tayo. Agraman ti kinakontraktor mo. Anya nga ron di maramitan tayo. Kat kastoy mo tinapasamak. Pagadalan tayo amin tinapasamak. Tapno inton sumarunaw, kat saan ko man maulit ti kastoy anapasamak. Baliwan tayo, dagiti aramid anasken a baliwan tayo. Ay, nawaw! Di mo lukwan ti padam a tao tapno bumak ng kalaang. An-anuam tinapaspas a panagprogreso no illegal mat ti aramid mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyak. Mangtadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, kunaklakit din no nakasakdo ka matan iti mainom adanom si Kakalikstaw. Enton madamdama pa'y bakit? Anya ngay nga rod ti inuman tayo. Madamdama nga road. Ay nawaw, di ka man agar-aramid. Sakit ti maala tayo no kasta lang ti kapanunutam. Ha? Agsakdo ka itamat lang. Tama nga no agtudo inton madamdama kat sumadot kan tumanan. No agganat ka, si kalaang yung tagsakdo. Nagadulagit din ay bagbagam dita. Ay na, apo, makaumamatan ti kastoy. Awan pa'y kunam at tumulong kamat. Pang-asim man ta di nakrangrangan. Napampannog lang arudan da tao. Ay na, apo, aya. Jack amuking Kakalikstaw. Ay nawaw, apay asika tinagsak daw mahila anak ka. Ay, no choice manan ananang. Ay niya ter aramidan ni Kaliksto aya. Amuyo matan dyan anak yun nanang. Nagrigat amay baon. Nakailad manan aakasla doon iti silid may. Mabiit man lang takasaritak dayjay ataw. Agruwa mo na. Ay na, saanan nanang. Isupay kit di apaka-stressan nyo. Di bali ta nakasaktuak matkit din iti inuman may. Saan ang asaya at tikastang aramid? Talaga sakit ti ulo ti ipapa ay dayjay ataw. Ay na, nakunayo pa'y nanang. Nakiasawan ti kakaisuna nga anak may ngam aging gaita. Awan latta ti nagbaliwan na. Nagagatmat, idi saan kami pa anagdan na.
Ngam idinagdan na kami, awanan. Siya kon tinamnamaan na. Ay, nairuwam ngamin, anak ko. Mayat no pagsasawam, tabarang makaamires no inaldaw amakangal. Nasabat ko ni Rema itay di tadalan. Kahit Ipatarimaan ka no tilandle, di ti balay apag-abangan da. Iso ang makipagnaad na pailaang dito'y balay. imanukot ka matadagos. Ay nawaw, apay kumaasaan kat anak tamat dayjay. Unangam. Ay na, awanan ti adu asao. Siyak ti kadakkelan iti gastos iti daytoy abalay. Saan ama ipatakder daytoy no sa anak anagabrod ide. Di ag nagtumot ti asawa na dito balay. Ay kat kapilitan tawan mo't daduma apapanan na. Saan mo't amabalin ani Rema lang ti agnaad dito'y balay. Masapol adwada. Nya. Di kan agreklamo dita. No anya ti desisyon ko, isumot ti masurot ita. Jak ipalubos at ikayat mo manan ti masurot. Naglalaingam ngay mat. No kasta, agnaadare makan lindon ditawi. Wan nanang, Ay, wala anak ko. Nasaya at matlaang no agnaadda ditawi. Tapno adda katulungam. Awan mat namnamaan tayo kan kalikstaw. bareng malag ananak no dito'y nga agnaad darema nanang. Kan bareng agbain ti feeling dun nga anak yaw. Sabay la kumaa. No dito'y ti pagnaadanda. Adda katulungam nga agsakdo iti paglutaw kan mainom adanom. Wan nanang, Ay, wan gayam. Ti silid ka din ni Rema iday agbalin asilid da. wan nanang. Dayjay langan ti madalusan tapno nalawlawa. Mala, tulungan kan nga agdalaw sa nakaw. Siya ko nanang, nalakamot lang kit di dayjay. Agi na kayo kit day tapno saan kay amabannog. Agtugaw kayo pa eh. Agyaman kami, nanang. Agkapi kayo. Adapay mat nabati at tinapay. Nabsog kami pa, nanang. Ay nawaw. Agmerienda kayo lata ah. Wano? Kaya't yu timangan tamangida sarak iti kanan yaw. Kinapudno na. Nagmerienda kami, sakbay nga imay kami, nanang. Ay kasta aya. Sige. Intun madamdama nga rodmanan saka ito agmerienda. Kat, dagiti gamit yung ay. Adda itiruar ti daduma, nanang. Di daduma, nabati. Sublian minto. Sige. Sumurot kami kanitatang yu, ta isupay mo tibagkatan may. Saanan, nanang? Kasarita mi ni Manong Ilyas inton madamdama. I-tricycle mi laangan, tapno saan tayo amabannog. Sigurado kayo? Awan mo't kit di ti aramidan may kanitatang yu ita. Kabailan mi da ito yan, nanang. Agluto kay laangan itinaimas apang rabyan tayo. Anyat kayat yu aya. Kumporme. No anya ti adda. Isulatan Uray anya asida kat naimas mat. Nang runa no da kayo tinagluto. Saan ka dilindon lakay? Wan may, bakit? Naihimas ti loto ni nanang. Oh, nangag mo nanang ti imbaga ti manugang mo. Ano sam ti balay may alin doon? Dakkel unay ti balayo, nanang. Kaslaman siyam. Di nakman bulaan si ka? Pudno may. Adayo ang napimpintas ti balayo. Ti balay di maklak. Agyaman nakitiki na yung bagyo kanyak Nagasa taklaw na Kaputan na sayahat kayo kanyak. Awan pagbabawyak ani Rema tingkal laysak. Ay kat talaga amat akastoy kami. No asino ti ayatan ti anak may, napatagmatan kada kami. Day tangaron, nanang. Iso ang nagasa tak. Ta saan nga amin nakatugangan, kat kasta ti kapanunutan na. Ay nawaw. Agpalakpak dagiti lapayag ko iti kasta ngayon baga ang nakong. Nakaidasara kon. Umay kayo tamang rabi tayo pay. Sige, umay kami nanak ko. Ay nawaw, apay mat akasta lakay. Abay na. Inayadam mat angay sa ratiri daw. Sana kasta. Amom amat maturog da tao. Biglaam nga isara. Naangin, iso kasta. Naa, madlaw mat ngayong gagaram. Di ka man sumanaw, di ta napudot ti ulo kita. Apay, anya man ang timakagapo? Kung di da magkabailang di ta. Amok ka. No adda ti parikot, ibagam tapno amok mat. Agin di da mo kabailang. Anya nga min dayjaya? Di mo ibaga? Intun kwan, ungat ka man nga ungat ditan. Jak mat nga rod ammo, no anya ti pagpupudutan ti ulom. Maturog kit din. Naa.
Ay na, no kaano ang naglabaak? Santo awan mo ti danom. Ay una yun aya. Nanang, anya ti parikaw. Nay, si kamat gayam lindon. Awan ti trabaho ita aya. Day off ko ita nanang. Kasla dati parikot yaw. Ay, awan mo't ngaminan ti danom. Addan sa mo't manan tinako ti dita. Amangan no binaddakan dagiti tarakan dati hostayaw kat napugsak manan. Mapan ko kita nanang. Ay nawaw, di mo mo't ammo. Ni tatang yukit di kumata, awan mo't aramidan na. Nakaturog ni tatang nanang. Syaklangan. Surutot ti hostayaw. Sika ano ka ba alam? Mangala ka nga ro iti lastiko. O nanang, anusan yung urayan, tatarimaaran. Anda ka disimbang put adanaw nanang? At damat nakong, agyaman naklaunay Hawan ang yaman na nanang. Pudno ti atap yaw. Talaga anabaddekan ti host, iso anapugsat. Ay na, naimbaglaan ang taadda ka akatulungak, barok. Anytime nanang. Kahit kumot ti makasubalit, iti tulong yung kata kami. Pinagnaid da kami, iti libre dito balay yaw. Ay katuan ta isungarod mo't ti maiparbang. Anak kayo, saan mo't amabalin abaybayan kayo Ay nawaw, agsarsari tatamarin adwa. Kunak tumit, adda palimod dagiti loko. Kanya ko ng kaliksaw. Ne, adda kayo madgamit nita nanang. Ikay pa'y Anya manan apalimod di bagbagam dita. Ay, kuha nanang. Awan ba jay? Anya nga awan ka no adda nang ikaw. Adda yung bagbaakas din nanang. Awan mo. Sa bali layong tinagawatan nyo timbaga. Bakit kay ngaminon? Bakit ngam sa nakatulangan niya? Gagangay ti bumakit dahi tananangan niya. Na, pagbalin ng nakmat na natulang itikas ng aramidam. Lindon, agsarita taman. May papanitan niya tatang. Ay nawaw, agin didam mo ka pa ilang dita. Abay kas tamot yung tibagbagaya tatang. Awan mo't ti amo ka basol ko kata kayo. Iti pa'y napalabas sa bulan, nga dati madmadlaw ko kit. Anya dahi tamad madlaw yo tatang. Anya ti status yo itasawak, ha? Ah, anya? Kas makitak, kat close kayo launay iti day jay amayla. Tatang, awan ti dagas nga aramidan mi kininanang. Kahit kulang ti tumulong. At dati respeto kada kayo akatuganga. Ulbud ka. Amok nga dahil limod yo kada kami. San apot mo dahi tatang? Di mi maaramid kininanang ti kasi ti pampanunutan nyo. Oh, apay kasta tilangam lindon lakay. Bakit? Abay kas jay. Anyat kaya't maasawan. Sa bali mo't ti panagkita ni tatang mo kanyak. Ay nawaw, di ka maawatan lakay. Kasano asabali? Ipagarup na nga dati relasyon mi kininarang mo. Anya? Kinasaritak nga ro ditay. Kat ipilit na nga da kano palimid mi, urawan mo't. Ay, dayta manin. Agimon manin ni tatang iti angin. Anya nga tanong pumanaw talangin dito'y bakit? Pag naudan tangay, ongoing mo ti renovation ti sigod ang nagabangan ta. Di agsapulak bakit? Siya akong timakam mo. Sika ngam kasaritak pa'y ni nanang may papan iti day taabanan. Nanang, agimon ni tatang iti asawak. Anyat ko namrema anak ko. Ni tatang, agim-imon kit din iti asawak. Ay nawaw, iti anya agapong agimon ni tatang mo? Ipagarup na nga dapalimod yo kinilindon ang manugang yun nanang. Ay, agar-aramid mananday ta tao. Kinasarita na kanungarod ni Lindon. Iso akayat matan ni Lindon a pumanaw kami. Kayat na alumasin kami manananang. Ay, talaga dahi nga amam. Di namat ilugar ti kinasiloso na. Agraman manugang na, pagimunan na. Ay sus, nalabas ti kasta nga ugalyan na. Agtugaw ka man tag sarita ta si kakalikstaw. May papanitan niya. Anya ginadamag ko apagim imunam kano ni Lindon a manugang ta? Diyan kilibak data, tapod numay. Ay nawaw, anya ti pagim imunam aya? Nakitak amayat ti isem yo tunggal agsarsarita kayo. Kat kanayon nakapay at tulungan day Jalindon. Agim imon ka tatultulungan nak ti manugang ta? Talaga adi ka agpampanunot. Siyempre, tulungan nak ta makita na akasapulak ti tulong. Di mo mat ngamin mapanunot ti tumulong kanya. At dati relasyon yun niya. Ay sardangan nakman si kakalikstaw. Awan ti dakas nga aramidan mi kanilindon. Agim imon ka man dita nga awan makagapo.
Unay matdaytan. Ay na, aglablabas dayta akaliksto nanang. Ay nawaw, apay ni kalikstaw anak kaw. Agasam man tapagi muna na matan ni Lindon amanugang may. Anya, Ay, jak amo nun niya klase ti kapanunutan ti adakin kwa na nanang. Agraman pa ng tulong ti manugang mi kanyak, isyukin kwa na. Pag panunutan da kami paikit din iti dakas. ay kasaritak man day tataaw. Nagadulakit din nga muna. Nalay nga gimon no tulungan na kati sa bali at tao. Ngam di nakamatang mo at tulungan. Ay nawaw. Aglablabas kan si kakalikstaw. Ay nawaw, apay ang nga man ti boses yun nanang. Agraman di manugang yaw pagimunam. Di yung makitkita kaya nanang. Di kakit di maragsakan tanasing pati manugang yaw. Amo na ti tumulong kan bakit mau. Sa baling arod ti marikrik na tungkal makita ng agsarsarita da nanang. Ay, sikat ayan ti parikaw. Narugit ti utak mau. Anya laangan nga ti panunutan ni Lindaw. Nukas taman nangimon ti katugangan na. Kasanon, napudnong adda palimad dagiti dua. Ay, tulungam ngamin ni bakit mau. No di mo kaya't asabali at tao ti mang tulong kan kwa na. Nawatam. Reklamo ka reklamo dita. Ngam di mo ngarud matulungan ni Mayla. Agpakada kami nanang. Sigurado kayo ka din, Rima anak ko. Wala nang. Mayat ti boarding house ang nabirukan ni Lindon. Nalawa ijay. Ay katda kayo ano kasta ti plano yaw. Maawatan kayo matkit day. Tanay, narugit launay ti panunot ni tatang yaw. May mayat matlaang no pumanaw kami. Tapno saanan nga isyo kini tatang. Saan matlaang a komportable ni Lindon iti kastangar aramidan ti katugangan na. Ay, maawatak ni Lindon anak ko. Narigat at talaga ti maaddaan iti katugangan aman nangimon. Day tamat lang ti pampanunutan na nanang. Amangan kit din no iti kaiimon ni tatang kat agkinabil da. Narigat matlaang ti kasya nanang. Nasaysaya at nulumasin kami laangan. Kat, naragsakan tapi manaw dan dito'y balay, kalikstaw. Gusto na, di nakarengrengen. Aglablabas kan, kalikstaw. Nakababain launa iti manugang tatikas dengen pakitam kenkwana. Anya ko mati nakababay ni Jay. Imbagak lang mati marikrik na. Kasanon no maamuan da abalayan day jay. Kasanon no ibaga ni Lindon aman nangimon ka akatugangan na. Anya nga itirubang maisangom kadakwada. Uwanin, basol kon. Mapan ka iti pag-abangan da ita tamakisarita ka anasaya at iti manugang ta. Nakababayin bakit? No saan ka nga agsure, nakarkaro ang nakababain kalikstaw. Inton malam amapan ka ta sigurado ang nagtrabaho day jay. Sige. Mapan ka mapan, pagimunam tumot amin. Wan gayam, si kapay ti mapan agsak daw tada napatag nga aramida. Awanan ti adu angam, aramidam kit day, taamangan no addamanan mang tulong kanyak dita kat pagimunam manan. Sapay mahilig ka nga agimon, uray awan mo't ibidensyam. Inton sumaruno, ilugar mo tikin naman nangimon mo, tapno saan ka nakababain, nawatam! Ay, nawaw! Di ka agbalin ama nagata. Pagyamanam kit di no nasaya at ti sabali a tao kadagiti miyembro ti pamilyam. Saan anasaya at nga amin amakitkitam kat ikam iti dakas akay papanan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Sa di naman ti papanam si Kadilya. Kunak man no nagikat ka ni ti trabaho. Wan, nag-iikatak iti sigud a pagtrap-trabahwak. Ngam adaman ti aplayak. Oh? Sa di naman. Agsapsapul ni Silvia akalugaran tayo iti agtrabaho iti restaurant na. No kasta,
Kaya't mo tagtrabaho iti restaurant? Wan may mayat iji apagtrabahwak, taas asidag, kan may sa, amukmat ti agluto. Saan sa mata basta-basta ti minuda ijay? Ay nawaw, no maipapan iti day ta aluto-lutaw, basic laangan dagita kanya. Ay nako, saan mo't lang nga nalakat agtrabaho iti restaurant? Apay ko na. Siyak pa iti kunam, kabaalak day talakay, danag mun aya. Ngala, sikat ti makam mo. Kita mata mga numaiso ka man dita kasi ti sigod ang nagtrabaho am ide. Amom kadimot lang tagluto. Ay nawaw, day tala ang aya ma'am, amok Sigurado ka kadi amaano sam ti trabaho dito'y no bilang mantawatan ka. Ni mamut, kabaalak dagita, awan pagdanagan nyo no siyak ti alaan nyo. No kasta nga rod, mabalin mon ti mangrugiin ton biga. Ay nawaw, sure daytan ma'am. Wan, inton Lunes pa'y apumanaw ni Marisa. Ngam nasaysaya at matlaang no ag-report ka sakbay apumanaw ti sigod ako. Iti kasta, makapag-obserbar ka pa'y. Okay ma'am, agyaman aklaunay. Kamaudyanan na, adamot laangan ti as-asidag apagtrabaho Ay wala, sana na masapol nga agbiyahe ka. Saysaya atam lang ti trabahom tapno awan ti parikot. Minimum ti sweldo ditoy. Ngam numayat ti performance mo, nayunak ti sweldo. Dayta ti kayat ko ma'am. Nasapa ka launay mo, bakit? Diyak kayat ti mala daw iti trabaho kanya. Alas 6 pa'y lang, mat. Kayat ko nga ron ti masapa, mangidasar ka man kadidi kanak. Anya? Mangidasar ka iti kanak kunak. Na, nalipatam samot nga damot ti trabaho kita. Ayun anya. Agrubata kon, masapak itatamangan no masapan ni boss. Ipapudot mo to pala ang tinabati asiday di rabi kaisuti si daam. Ay nawaw, nagadumot kan tinatang agalipot. Aghasam man daytoy. Adapay karne. Ay nawaw, saan akas tama ng Delia? Nay, anya ti aramidom ditoy abi? Imayak ta iso ti bilin ni ma'am. Isuro ka kano. Anya? Ay, saanan ang masapul dayta? Isurok kano dagiti rumbang aramidem, taamangan wag kang malika. Amok ti aramidak anya. Saan akas ta ti standard manang? Mabit lang, tamangalak iti kutsilyo, ta isuro ka no kasano agalipom dagiti nateng. Saanan? Amok ti aramidak. Saan ang masapul nga isuro na kanya? Para agaliplaan. Dadakkal unay ngamin day tamanang. Gudwa ang pa iti maminsan tapno nalaka amaluto. Mangan kayo matinton madamdama tatang. Adya ka dilakad mo, Silvianak ko. Mapanak iti restaurant, tatang. Yapay, adya ka diti parikot. Awan mo't di. Mapan ko la bisita ti baro nga empleyado. Ay, no kasta. Adya ti kasukat ni Marisa. Wan, tatang. Pinag-report ko adagos. Ay, wala. Sapno muna siya raramidan na. Wan, binilin ko matkit din ni Abi itay. Mapanalag bisita. Malaga raw. Di yu liwayan ti mga na. Numabisin kayo, ayaban nyo ni Manang Ines. Taiso ti aggao iti kaninyo. Wain, hinton madamdamalagan. Nasapa pa'y mag. Alang arod tatang, agrubuat akon. Nakaumay kayo mat, Ma'am Silvia. Kumusta aklang? No kabaalam ka di mo lang ti trabaho dito, Delia. Wan, ma'am. Nalakalaang mat. Kumusta nga ititrato dagiti padam nga empleyado kan ka? Nasaya at mat, ma'am. Okay nga rod. No adda ti di mo amo, agpaisuro kalat na kadakwada. Wano saan, surutom ti adda iti recipe book. Saanan akasapulan, madam? Amukmut kit di ti aramidak. Surutom ti standard, tapno consistent ti maiserve amakan. Ayun gayam, nangan kayo ka din. Saan pa'y, ma'am? Ado nga min ti customer itay. Mangan kayo nga rudan, taman manumat kit di ti customer, iti kastoy nga oras. Una yun,
Itay pa'y aluto ak aluto dito eh. Hindi mo malmalpasan. Nagaduunay mo ngamin ti customer da. Kumusta kan dito'y kusina, Manang Delia? Okay lang. Aglisi ka man taala ak ti asin. Ado ti customer ita, Manang. Wen nga road, itay pa'y aluto ak aluto. Talaga kasta, Manang. Nay, adon samat unay ti inkargam nga asin. Anya nga adu, kat kontroladok mat dayta. Di mat inbagakken ka nga adda ti standard na, Manang. Nalakalaang dagita? Amangan no naapgad to dayta kat agreklamo dagiti customer. Kan may saan tong agpapada ti timplana no kastalaang, Manang. Di nakpakibiyangan, taamok ter aramidok. Anya? No awanan ti ibagam, mapan kay jayon. Saan asyak ti taktakam? Naimbag nga aldaw yo, Ma'am Corazon. Kas namat kan ka, Abi. Anya ti order yo, Ma'am. Kas iti sigod, Sapay mailuto pay laang, Madam. Naibos ngaminan. Saan mimat ngamin nga ammo nga umay kayo ita. Okay na, mauray ko mat. Okay laang nga rod kada kayo ti aguray, Madam. Uwan, tayo na ang tigagarak. Iso nga anong saklatan ti aguray. Okay nga rod, Ma'am. At tugaw kayo pa, ita isagana mi to order yo. Gun gayam. Dine-in ka di? Uwan, dito ya ko namangan. Panawan kayo pa nga rod, bi. Ta isagana mi ti order yo, Ma'am. Isaganam da ito'y Manang Delia. Order ni Ma'am Corazon. Day talaang? Wen, day talaang. Kita am titimplam amangan no na apgad. Surutem ti adda iti recipe book nga intad kuken ka. Ay nawaw. Inal daw laang ang akastat ibagbagam kanyak. Wen tapno agpapada ti timpla na, Manang. Narigat ngamin no agbaliw ti timpla. Amangan no adda maibaga dagiti customer. Siya kun ti makaammo. Anya ti panangkitam kanyak aya. Jak ammo ti mang timpla. Gayem ni Ma'am Sylvia ni Ma'am Corazon. Kansuki matlaang dayjay iti restaurant. Isu akabisado na ti timpla ti luto ditoy. Wunan! Ada pa ibilin mo? Awanan, Manang. Basta surutem lang ti standard tayo, tapno agpapada ti raman ti maiserve kadag iti customer. Dayta ngamin ti kayat ni Madam Sylvia. Apay ka di, Ma'am Corazon? Sa bali mo tiraman ti makan nga interview kanya. Ha? Naapgad unay, iso asaan ko ana ibos. Ay na, pasensya kayon, Ma'am. Ang mga no nagkamalilaang ni Manang Delia. Ibagam iti kukyo taramanan na pa'y tinutluto na amakan. Ti amukat adamat ti standard ama sursurot. Adamat, Ma'am, nung amangan no nalipatan na laang. Sana balik. Ipalagip kuntukin kwa na inton madamdama, Ma'am. No may papanmat iti refund. Saanan? Sa anak nga agdawat iti refund. Ti kanyak laang, tit aramidan nyo anasaya at ti trabaho yo. Tapno consistent ti raman ti makan nga isiserve yo kadag iti customer yo. Hello, Mare. Kumusta kan, Mare Silvia? Nasaya at mat, Mare. Nakaawag ka man. At ako makayat ko nga ibagakan ka, Mare. Anya da ita, Mare. Apay akas di, Mare. Sa bali mo tiraman ti maiserve amakan iti restaurant mo. Anya? Kinapudno na, napanak na ngan iti restaurant mo itay. Kat naapgat ti luto da. Jay in take out ti anak ko iti Sabado. Nagtamnay mo at, Mare. Ne, apay ngay. Adamat ti standard ama sursurot. Kasaritam to dagiti empleyado, Mare. Amangan numaliplipatan da. No saan a consistent ti timplada. Amangan numaawanan ka iti customer. Agyaman aklaunay iti feedback mo, Mare. Kasaritak tumanan ida. Pasensya kan. Jak amo ti may papan iti dayta abanag. No kayat mo, isublik ti kwartam. Saanan, Mare? Imbagak lang tinapasamak, tapno among timapaspasamak iti restaurant mo. Nang runa pa'y, kat saan mat nga inaldaw ang mabantayam dagiti trabahador mo. Agyaman aklaunay iti concern mo, Mare. Bayam, kasaritak to da abi may papan iti dayta abanag. Anya tinyawag ni Corazon, anak ko. Naapgad ka no tinaiserve kan kwa na itay, tatang. Ay nawaw, apay ngay. Amangan no saan da sinurot ti aday ti recipe di nagluto da. Anya nga ron ti serviti recipe nga day, no di damot surutan. Dayta nga rod, tatang. Mapanak to ija inton madamdama.
Kasaritak mananida. Kasaritang tumutlang ni Delia. Tayo sulang matibaroy day. Amangan ko na no at dati di na pa'y nakabisado. Wan tatang, urnusak daytoy aparikot. Tapno saan ang madadaal ti restaurant tayo. Apay, anya tinararami jo adwa. Ma'am? At damat recipe asurutan yo no kasta ngagluto kayo. Ha? Ay, kuha ngamin, ma'am. Apay nga dapay laang tagrekreklamo. Wano, saan nyo asursurutan ti aday ti recipe book tayo? Ibagam tipod no, manang Delia. Ni, apay asyak ngay. Siya nga rudan. Kinapudno na, ma'am. Inal daw met abagbagaak ni manang Delia. Iso na laang, ta saan met adumdumngag kanya. Anya? Iso nga rod nga adda recipe a masurot. Narigat met ngamin ang maisuro, ta ipilit na met ti ammo na, ma'am. Apay kasta ngay Delia. Doon niya tingkargak iti recipe. Iso kumatisurutan nyo. Masapol pa'y aya. Ka basta natimplaan na. No kasta ti kapanunutam. Awan na. Saan to ngagpapada ti raman dagiti makan nga iserbyo? Importante kanyak ti makuna a consistency. Iso apang nga asim ta surutom kuma ti recipe. Agrisay naklangan. Anya? Saan ko nga ipilit ti bagik anya? Nagado ang mabalin na pag-applyan dita. Na. Di mo kaya ti maisuro? Nalalaing kapaikit din ngam iti siyak abos mo. Sika ti agdesisyon iti timpla. Awanan na. Restaurant kuma ti madadal no kastalangan. Di ka madanagan. Mangrugi ita. Saan ako nga agtrabaho iti restaurant yaw. Ito diyo lang ang tisildok. Tagikatakon. Ay, makapabanog ti kastoy. Ay namo, masapa ka mo't anagawit si Cadelia. Jakon kaya ti agtrabaho iti day a restaurant. Itanyaga po. Jak maawatan ti ugali ti bus ijay. Anya? Mabanbanog talang arudo na agtrab-trabaho. Kasta pa'y laang mat ti mapasamak. No siyak laang. Ay, uray awanan ti agtrabaho no kasta laang ti bus. Naa. Jak laki di maanusan dyan eh. Naimbaglaan ang nasapat ka dito idalan, Abi. Adda ka di ibaga, manong Janay? Sa lutsudak kumano niya ti makagapo. Apay ang nagikat ni Delia iti trabaho na. Ay, dayjay. Agpakalaing met ngamin. Di na kayat ti maisuro, manong. Anya? Adda ngamin recipe, ngam di na met kayat asurutan. Binagbagaan ni ma'am, ngam awan met latta. Ay, unay dayta na babae. Ipagarup na siguro ang nalalay ng tibusyo ah. Dayta nga rod kat manong. Kan siyempre, importante met ti makuna a consistency ka ni Ma'am Silvia. Tapno saan ka nung agreklamo dagiti customer. No dadduma ngamin kat natamnay ti timplana. No dadduma, naapgad met. Uray siyak magpima na. May mayat no consistent itimpla. Asi inumot ti mayat amangan itinaapgad ngay. Di mo pa'y labaliwan ti kastang ugalim. Awan lat amok, Delia. Ay nawaw, rimwar kalaan. Kastamatan ti bagbagam kanyak. Si kagayam ti antiparikot. No apay ngaming agpakalaing kaunay. Anya? No adda ti pagtrabahoam. Surutom ti baga ti bus mo ah. Di mo ipagaro panalalaing ka nga misuda. No maipapanititimpla ti makan. Importante mo't piman ti consistency ako nata. Agtal na ka man no awan tinasayat nga ibagam. Si kalangarudon tinagkamali. Apay, kaya't mo timbangan ni tinapgad. Naa, Itapay laang, agbalbaliw kandelya. Awan ti mayat ang mangawat iti empleyado, adi na kayat ti maisuro. Dagiti kaskin ka nga empleyado, ti mangdadaal iti negosyo. Ay, nawaw! No anya ti imbilin wano imbaga ti boss mo, iso ti aramida. Di ka agpakalaing, tanarigat mat no madadaal ti negosyo da, gapulaang itimadi nga aramid mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg,
Kaya't kulaan nga ipakaamo, ngagmay may salaang to channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Anya di ko nam itayan, Mari Milanay. Kasangay ti anak ko nga anak mo iti bunyag inton umay asaba dumare. Kat, Ay nawaw, automatic daytan amare. Ado ti sagana mi apagsasangwan tayo. adda pa'y kwartayo, Maray. Si kakit di mo't mari anding. Anyat pa nagkitam kada kami aya. Agree ka? Ah? Saan mo di, Maray? Saan akas tati kayat ko asawon? Na misinterpret mula ang tiimbaga. Lawlawag ang ngamin atap no agkin na awatan tamare. Kaya't ko la amaamuan no sigurado ka di dayta, Maray. Wen, sigurado mare. Ibagak kadikan ka no saan asigurado. Oh, umay kanto ha. Siyempre umayak, Maray. Saan mabalin nga awanak iti espesyal nga aldaw ti anak ko iti bunyag anya? Saan ka di ngayon ba keng tipid tayo, Melanie, bakit? Ay nawaw, apay akas tamanan ti ibagbagam si ka Fortune. Apa kas jatim bagam iti kumarem? Adda ka di dakas no imbita ak ti kumare klakay. Ninang mo ti anak taday jay. Wala nga saan pa yung arot asigurado ti budget. Agsweldo ka inton bigat, saan ka di? Wala nga madupay tinas ka na bayatan tapakit. Basta, agselebrar tayo. Siya kung di agplano no anya ti mailuto amakan. Ken no anya ti disenyo ti cake ama order. Na, saan nakasakulan ti cake? Bakit? Isupay agastos dayta. Unay kan lakay. Importante ti cake no birthday ti saritaan. Unay kalaki din. Dayta ti bagbagak. No aggastos kay ti kwarta, kaslabak nang ka. Nalipatam samat asaan da kaaputot ti kontraktor. Ay awanen ti ado asaw. Siya kung ti makamo. Agbiro kak itinalaklak ka, tapno makatipid tayo. Dahito lang ti disenyo akabailang mga aramidan, Gina. Mabalin mate customize, ma'am. Mabiit lang, tada ipakitakan ka. Sige lang, ma'am. Kita am detoy. Wow! Mayat te kulay kan disenyo te cake, ma'am. Kastoy ti kayat ko. Okay, ma'am. Noted. Ilista adagusan. Jay dakkel ti aramida ma. Kan sigurado ang masurot ti disenyo akayat ko. Jak kayat ang madismaya ti anak ko. Uwan, madam. Ay, wun gayam. Masapul nga ag-advance kayo iti 1,000, ma'am. Ay nawaw, masapol ka di pa'y dayta. Kasapulan, ma'am. Nang runa pa kat medyo dakal tiket nga ipapaaramidyo. Kan medyo komplikado ti disenyo na. Iso anangin naman. Ni Melanie magyay kinasaritam Gina anak kau. Uwan tatang. Agpaaramid kano iti cake para iti kasangay ti anak na. Anya? Ay nawaw, saan kayong matatulang tatang? Agpaaramid iti cake ko na. Ah, Nangina ti cake akayat na tatang. Kat medyo madanaganak. ay nawaw. Anya kung pati pagdanaga manak kau. Una, ta umabot mat iti manu aribo. Amangan kunak no dinanto kabailan abayadan. Laitang agpaiso ti rigat na no saan pa'y amabayaran ti order. Uwan nga ro tatang. Ngam sapay kumaa, tadi na aramidan ti pagdandanaga. Ay nawaw. Anya nga dagito impa-deliver mo, Melanie. Ay na, pang-maasim ta usaram ta common sense mo si Kaporchon. Na, Kas makita mat, makanda kita, pang pansit, pang makaroni, kanda dumapay. agasam man dagito ginatgatang mo. Siyempre tapno adda ka ng tibisita tayo. Mano ngayon tinabati ti kwarta ngayon tad ko ka. Awanin naigatang amin nun. Ay nawaw. Daitan ti bagbagak Melanie. Hay, naggastos ka, kasla kabak na. Kasla anak da ka ti kontraktor. Anya abak nang mat asasawang dita. Para mat iti anak taday ta. O na, ngamnon niya ti kabalan tayo. Isu ko mati maanusan. Saan tayo mat anagga po iti pamilya dagiti kontraktor. Tapno aggastos tayo iti dakkel para lang iti kakastabanag. Nalabos ka mat. Pati anak mo imutampay. Saan aki na imot ti kasjay Melanie? Talaga lang akasapulan nga agtipid tayo. Tas saan tayo mat nga abak nang? Apoy adi mo maawatan day ka Ay nano awan tinasaya at nga ibagam. Aguli magkan.
Papudutan man ngamin ang ti ulo. Anya ngay mare, matuloy ka diti kasangay ti anak ko iti bunyag. Un mare, apay ko maasaan. Ah, awan mo kidi mare. Aywan gayam, amangan kunak no kasapulan nyo tinateng. Ado tinateng ije balay. Saanan mare, ada ginatang ko'y di kalman. Ay nawaw, naladawak mo gayam mare. Okay lang mare, adamot kit iti kwartami. Ah, Apay akas ta ti reaksyon mo mare. awan mo kidi mare. Sayang, no nang yigak kuma idi may sapay nga aldaw, di makatipid kayo kuma itinateng. Si kakit di mo't mare, di mo pagdanagan ti may papan iti day taabanag. Takas na ko nakita yan, at kwartami. Kinapudno na, nakasagana aminin mare. Jay laangan cake ti awan pay. Mayat angarod no kasta mare. Kasla anak da kati kontraktor no kwa. Mano ti ba ti kek nga in-order mo bakit? Di mon saludsuden no mano. Adon tumanin ti saong ditano ko. Ay nawaw, dahito ilaan tinabate a kwarta. Na, 500 laangan? Una, tabinayada kung nagitirumbang ang mabayadan. Kurang day ta. Mano ti kurang? Ribo ti kurang na. Anya? Agdiskitar ka, ta kurang day ta kung naktumot. Awanan ti pagdiskitarak. Jakat ti umutang. Narigat nga tatagsapol iti kwarta. Na nakataggastos nga makapabannog tagsapol. Anya nga rin taramida. No saan pa yan naramid ti kek? Ikasil mo. Agraraman kan tumad ngamin nga agurder iti nangina. Kat amumod nga awan ti kwarta tayo. Si kamat gayam day ta, Ma'am Milane. Imaya, takayat ko ang makita ti order ko. Ay una, sumrak ka ma'am. Dandan ni malpasan ti kek nga order mo. Surutan na, taada ti order yung uje kusina. Day ta, ma'am. Ay nawang, ayan nga iti free a cupcake. Free cupcake. Wan, at ti free a cupcake saan aya? Ne, awan mat ma'am. Ay nawaw, kasano nga awan, kano nakita ti post mo. Adda dagiti nag-order kan ka, kat adda ti free cupcake da. Awan ti free cupcake ti order yung ma'am. Sa buwali a package di ada ti cupcake na. Anya, apay matagi mo yung bagbaga. Ti amok akat. Amo yung nga awan. Ta customize mat ti cake nga order yo. Nukas na nga rod, i-cancel ko lang ang ti order ko. Ne, saan ang mabalin ti kasta, madam? Nangin na ti ingredients. Kan jebanuk ko pa yung ay. Saan ang mabalin abas tayo cancel yulatan ti order yo? Isublim kit iti kwarta. Sa anak a pumanaw ditoy, aging gaadi mo isubli ti kwarta. Ha? Awan mo't gayam ti free cupcake ti order ko? Di mo pa'y imbagbagamat? Asino ti lukluk ko ha? Anya ti ko na panakaw. Di na alahan ti kek nga order na. Wuna, tawan ka no ti free cupcake na tatang. Ay nawaw. Kasano nga ruden dayta? Insublik latan ti kwarta na. Taadumat ngamin ti ibagbaga na. Siguro mat nga agsasao. Kasla basol ko pa yakit di. Dayta kit ngay. Ano sak nga ibirok tatang. Ilakok laangan iti sabale. Barang ada ti mayat agumatang. Narigatan ayat ti kasta. Narigat ang nga talaga. Ngamjak mat kayat asyak ti rengrengan ni Milane tatang. Sa bagay Ano samlaagan nga ilako ti sa balay. Barang adda ko matimayat agumatang. Uwanan Ipost ko iti Facebook inton madamdama. Barang agsubli ti puunak. Ayan nga iti cake, mare. Awan nga rod, mare. Ay nawaw. Kunak man no ada ti in-order mo, mare. Ada, ngam in-cancel ko, mare. Apay ngay. Saan ang mabalin ang maamuan na anasyo ti kwartami? Sigurado ang katawaan anak mo ko. Okay kalaang ka di, mare. Di ka matan sumumpat. Ah? Ay, kwa, kasto ngamin, mare. Maditilasa tikin. Madititimplan, iso ajak innal. Ni, sayang mat. Sayang ngam saan mat amabalin nga ipakan o kadagiti bisita mi tikas jay amakan. Ay, sige mari panawan ka man pa ibiit. Abdala-alaot iti siled mi. Umayak man manang Gina. Si kamat gayam anding. Anya ti masapul mo. Nakitak ti in-post mo akik iti Facebook manang.
Ada ka di pa'y nabati? Ada pa'y mat. Ada tinabati at 3 layers. Gumatang ka? 1 layer laang manang. Ay na, agyaman aklaw nay ah. Naimbag langan tada kayo. Urekas kasano, nagsubli ti daduma apuunan ko. Kasano mat ngamen, ni Milan eh. Kundi order, ngam di na maggayam alaan. Ti kunana kanya kat madikano ngamin tilasan na manang. Ay na wow, kasano ko maama di tilasan na. Kat no di na matri na manan. In bagak lang nga awan ti free cupcake, in cancel na matanan. Awan mat ti free cupcake ang nagsaritaan me. No kasta nga road, amangan no ada ti daduma arason na manang. Ulbud mat at talaga di agayam ko. Saan lang nga ulbud? Siguro pa'y. Apay mat akas jay mare. Ay nawaw, ti anya anding. Rinaman naktikik nga order mo kini Manang Gina. Ah, Ginatang ko ti 1 layer kat naimas mo. Ti kunam kanyak kat maditilasa na. ah, ay, kwa. Saan anasaya ti kasjay mare? Ay, unay mo tinday di Gina. Nagistorya pa lang. Nanghagmot imbagak mare? Awan la ang ti free cupcake, in cancel mo mo't adagusan. Ah, na, ay, siyempre tiyan mo, kat ada na yun na a cupcake. Iti kinangi na ti magatgatang ita, saan ang mabalin ti free mare? Unay kan? Nangina nga tapiman ti ingredients, kan di bannog mo't piman, aji na nga ramit. Ay, naagtal na kan, mare. Amok adinak mo't lang ang maawatan. Agtal na kan, ta ang mga nuaga patapay. Day tatidyak kayat iti may sa atao mare. Kat anya ko maitangay. Anday ko, anya ti problema maya? Awanan kay tibain. Naa, siguro kamat. Masapul ka di nga imarites nak itigayim ko, ah? Anya nga imarites mo't asasawam? Imbagak lang matipod no? Amo ka, kaya't naklaan nga ibabain. Para lang iti cupcake. Ay, jak amukang ka. Siya ka lang nga ti ada basol na. Siya ka pa iti siguro ita. Ha? Maminsan pa'y nga damang ko, ah? Para dayta iti panang abil mo kanyak itay. No awanan tay bagam, pumanaw kan. Di mo dadaalan ti alda ko. Nairuang ka siguro iti libre, iswa kasta ka. Ammom anangin na ti ingredients. Pre-cupcake pa'y laang matisang kay bagam. Basan mo matlang, nga? Saan? Awan ti basol ko. Talaga lang ngamin nga agraraman ka. Ay, nagsimpian na banag. Masapol pa lang, nagkinlabil kayaw. Bimalasak lang tatang. Masapol ka di abumalis ka. Deserve na dayjay. Tasig siguro matngamen. Anya, Siyak tinaagrabyado nga maisukay di tekas di ti ugalin na. ikaw man tarupam. Di nakpakadanagan tatang. Okay aklang. Inaramit ko tekas jay tapno ada pagnakman na. Kantap no saanan asig siguro inton sumaro no. Ay nawaw, nan ano tapingping mo si Camila ni? Na, kas makita mo, limabaga. Iso nga road. Apa yung limabaga? Basol da di Gina. Di mo ibaga. Ay, di mo ipalagip. Takar-karo nga burot ti darak numapampanunot ko. Na, apa yung kasta? Ah? Abangan mo no siguro ka nga minmanan ni Jai. Iso nga kinabil na ka ni Gina. Ay, nangaw. Talaga na ang atangsit da di babae anya. Among bagay, no nasaya ka ti padam a tao, kas kumakin ni Gina, awan ti makagapaw tapno guraan, wano dangaranta ka. Anya ginadamag ko, Mare Melanie? Anya tinadamag mo, Maray? Siguro ka kanumot anang darup kini Manang Gina iji balayda. Ha? Pudno ka di, Mare? Wan, Maray. Diyan akong ilibak. Isu lagayam akas taunay tigura na kang ka. Bayam tagumur aging kat kay kayat na. Sikati ayan ti parikot, Mare. Agbalbaliw kan. Nubasol mo, aklunam. Di ka agbalin asig siguro. Anyat ammom nga eh. Awan ano kas dati ka panunutan, Mare. Si kamot lang ti nakakaasi. No siguro ka, guraan da katipadam a tao. Ay, malawanan. Agkidawa kon iti pamakawan na. Tapno malpasan day nga issue. Kasta
agpakumbaba ka. Kantanangam ti panagsasaom inton sumaruno. Tapno di da panunutan asig siguro ka. Ay, nawaw! Anadam titignay kan panagsasaom. Di ka agbalin asik siguro. Tapno di da kaguraan ti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.